sanibona masu lamahle. That is why there's an event. Ukwazi basizokwazi ubathatha sibase kule camp sibasa ke phaya camping bafike bafunde up to 12
midnight into engakhoniyo ukuthi yenzeke emakhaya because emakhaya sometimes baningi okwesibili okanye akakhoni ukuhlala until late alone phaya ekhempini uzabe ehleli nabangani bakhe kanye ehleli nothisha ekhona ukuncedakala nokuncediswa apho atheni ohlulakala khona. That is the purpose of the event. Ndibulele umphathi hlelo. Ngamukele uhlelo uMaskandi Online Magazine. Sisesikoleni iVilaliza Secondary School ngimi nothisha ababili asebeke ngadlula esandleni sami nabo. Mem uzocela uzazise. Ngumem Mabanga ofundisa isiZulu khona la ekhaya eVilaliza Secondary. Mhlawumbe nje Mem Mabanga ungasichazela ukuthi kubaleke ngani lokhu esikwenzayo namhlanje kusuku lweHeritage. Lolu suku lubaleke kakhulu kithi thina abantu abantu abangamaZulu nezinhlanga zonke. Sizokhumbuzana nje imvelaphi yethu nokuthi sikhumbuza abantwana sibakhumbuza ukuthi kahle kahle imvelaphi masikhuluma ngemvelaphi sikhuluma ngani nanokuthi ke sivumbulula amakhono kubantwana bazikwazi ukuthi bangagcini benza amakhono ezinye izizwe kodwa umuntu azazi akwazi ukwenza ngokwesizwe sakhe. Mhlawumbe nje ungathini mhlawumbe ukuphawula wakho ngezinto ezinjengalezi ekuqoqeni mhlawumbe ingane kuyivikeleni kuyidakamizwa mhlawumbe zamantombazane ukuyithola sezinezingane zisencane ziyasiza mhlawumbe izinto ezinjengalezi. Ziyasiza kakhulu ngoba abantwana uma sibuyela emasikweni sidla ngoludala la ilapho kwaqoqwa khona intsha sikhumbuzwa ukuthi abantu abasha kumele baziphathe kanjani. Uma senza izinto ezinjengalezi sisuke senzela lezo zinto ukuthi baqoqeke kube nento abakwazi ukuchitha ngayo isithukuthezi kunokuba babe uvanzi bagcine sebenza izinto ezingafanele. Cha siyabonga kakhulu mema baba siyabonga. Thisha Umbatha socela uzazise usichazele ukuthi sizengani lapha. Nginibingelele bakwethu lona ophambi wenu uThisha Umbatha ofundisa khona lapha eVilaliza ofundisa sona isiZulu ulimi lwasekhaya ngokudabuka ke ngidabuka enquthu nawa kwaba umfundi wami ngithi kusho phela lokho. Yebo ngaba umfundi wakhe wayengiqeqesha kakhulu. Cha lolu suku lwanamhlanje lubaluleke kakhulu ngoba kuusuku lapho khona esisuke sibungaza ilembe lethu eleqa amanye amalembe ngokukhalipha okuyilona kahle kahle okwaba ngokuthi kwaba nesigameke saba khona size sibe nalolu suku olaqala ngeShaka Day owathi uma ngabe kuqhubeka kwase kushintsha kwathiwa cha akube Heritage Day ukuze kwazi ukuthi kuhlanganiseke nezinye inhlaka ukuze kube namhlanje njena njengoba silapha sinala esikolweni sifundisa nje inhlaka ezahlukahlukene kukhona isibhunu kukhona isiZulu kukhona isipeli kukhona isisuthu kukhona isilungu lokho kuveza ngokwanele ukuthi cha kulesi sikole siqhakambisa ubuzwe bethu uAfrika njengoba nje siba ningangaka sivela eAfrika sifundisa zonke futhi izilimi ezisemthethweni zaseNingizimu Afrika ngakho ke nje namhlanje ukujabulela lolu suku lolu siqhakambise kanye sinenza nezingane ithuba lokuthi zizethule nazo namakhono azo zingagcini nje ngokuhlala eklasini zilokhu mhlambe zifunde ngoba ulwazi olubaleka nakho konke ukuthi umuntu azazi ukuthi usukaphi nokuthi ukuphi njengamanje ukuze abe ngumuntu ngoba umuntu ngabantu. Mhlawumbe nje Bambatha ungathini ngokubaleka ukuthi umuntu mayesefundile esiphumile esikoleni mhlawumbe wafika na ku tertiary ebese khohlwa imvelaphi yakhe nokuthi usukaphi ungathini ngalokho? Engakusho nje ukuthi kubalekile ukuthi uzazi mangabe umuntu ugcine nosiko lakini uma ngabe umuntu ungagcini usulandela inkoloze engahambisani nokwakini uthatha kwabanye abantu njengoba nje namanje ukufunda akusho lutho ukufunda nje kusekungukuthi uthatha ulwazi oselicingwe omunye umuntu okungukuthi walicubungula wasathi ayinalo ulwazi kodwa kahle kahle okukhona okubalekile ungaba na degree uba na master njengala nje esikoleni sinabo odokotela sinabo abantu abano masters othisha sinabo abothisha nje abafundile kodwa baqhakambisa ukuthi bavela kuphi imvelaphi yabo namhlanje ubonile nje njoba nje othisha tebegida lapha ngaphakathi baqhakambisile lokho nezingane zethu ke okusho ukuthi uma ngabe seyifundile azingagcini ngokuthi zethule imfundo yazo kepha azethule nomlando okuyiwona ocebile lapha eAfrika esiphila ngawo futhi ngoba ngaphandle kawo angeke senze lutho angeke futhi size sikwazi ukuthi siqhubekele phambili.
Cha, siyabonga kakhulu Maskandi Online Magazine siyavalelisa. Siyabonga. Magazine namhlanje ke silapha esikoleni iVilla Liza Secondary School simi nabanye othisha Mfowamlambo sicela usichazele ukuthi size ngani la ngiyelele bafethu ngiyelele nje babuyile bayilo kuzama ichannel lethu le Maskandi Maskandi online bafethu cha Mfowamlambo okhulumayo uthisha khona la esikoleni namhlanje kahle kahle into ehlangene ngayo kakhulu ngokwezulu ngahlangana ngokwezulu kahle iShaka's Day ebese celebrate kodwa ngokwelimi esafika nalo le Western le labelungu kwathiwa iHeritage Day like bese celebrate lapho sibungaza khona amasiko ngokuhlukahlukana kwawo kodwa sithe mase sifika ngapha esikoleni ke sakangathi sathi singasabungazi amasiko kuphela kodwa sisifaka lento yama ecishe ifana ne-talent show ukuthi sibone nama-talent noma amakhono ey'ngane mhlawumbe ahlukahlukene ngaleso sikhathi leso yabona mhlawumbe nje mfowethu siyabona ama-performance la ngaphakathi ingane zesikole zenza kwahlukahlukana mhlawumbe kubaluleke ngani lokho ukuthi ingane zesikole zibandakanye nezinto ezinjengalezi kubaluleke ngani ikahle kahle nobhuti ngokwasikhuluma nje futhi ngoba singuthisha sifundisa siyaqhugqumezela ukuthi sikufunde kwaseklasini kodwa ingane futhi ngiphinde ngakhohlwa futhi ngwasekhaya kuyimvelaphi ukuthi ingane ngoba isuka la isuka khona ingabe mesifika la igoli ngoba kahle segoli soza impilo kodwa imvelaphi yethu singayikhohlwa lolu suku kanje sikwazi ukuthi mhlawumbe sikhohlwe singabungazi solibalekanga yabona ukuthi mhlawumbe into ehlangene ngakakhulukazi kuyileyo futhi
okunye ngiyabona lapho ugezile uyaxosha impela kakhulu mhlawumbe ingane zesikole nje ziyayithini mhlawumbe uma ibona uthisha ugeze kanje noma wena ungathini kuzo ungayigquzela ukuthi zisafunda isikole zibuka ingezo awungathini nje lapho nje ngezweni ingane zesikole kabuthi ikahle ngokwe mina ngithanda ukuthi mhlawumbe singayibeka kuma bracket sithi mhlawumbe asisebenzise le kuyithanda singasebenzisi ukole ingezo because ingezo sewusuka bayifaka into eziningi yabona kuthiwa manje umuntu ogezile umuntu ofake mhlawumbe beach umuntu ogezile mina ngithanda nje futhi ukuthi mhlawumbe sithathe ngoyingane zesikole ukuthi into siqhumuzela ukuthi umuntu akayithanda even ezesikoleni futhi ngisho ukuthi uthafisa yakho igqokile ipholi uthafisa futhi wathi ugqokise sokusele navy libe navy so ngisimogqokile umhlophe libe mhlophe ucace ukuthi yabona umuntu uyayithanda uma ishirt mele mhlophe libe mhlophe baliyelo libe yelo ukuyithanda into siqhumuzela even nathi ngothisha phela ngoba singothisha futhi siba sibonelo eyingane yabona futhi ikahle ingane kumele ibukele kithi ukuze sikwazi ukuthi izenze into le esifundisayo nathi yebo kodwa cha mfowamlambo siyabonga kakhulu ake sithi nje Maskandi online magazine bese sibalile siyabonga kakhulu bafutha bafutha cela nje subscribe futhi la ilokhuzana ku channel kamfowethu umfowethu nje kakhulu ngamazi nje kakhulu futhi umfowethu naye wayikhona kahle wayimfundi wethu wayena nje lo yabona so ngicela simsupporteni bafutha ngazo zonke indlela makuthiwa mhlawumbe kumele sifake ama likes sifake ama likes sicommenteni sishareni phela subscribe futhi siyabonga kakhulu sihlezi nensizwa lapha bonakala kakhulu enkundleni zokuxhumana umnotho mfowamajola ngeke ngikwazi simfowethu awutshela abantu ukuthi uba igama ngomnotho ngamajola phansi enkandla eMwane naseMakhabeleni mfowethu njengamanje silapha esikoleni iVilaliza Secondary ngicabanga ukuthi i-event le heritage yini mhlawumbe singayilindela kumnotho osukwini namhlanje awusukwini namhlanje abantu abakhona lana eVilaliza bengalendela injabulo enkulu ngoba lapha estage sawuhlephisa kakhulu njengenjwayo bayazi ukuthi vele ziyakhala ngathi nje abalindele ukuthi nje bejabule kakhulu ngoba sisazobajabulisa for amajola siyabona ngathi khona umsebenzi ohlanganayo singawulindela nini abantu belindele ini kuwo ungathi nje ngomsebenzi wakho omusha okufanele uphume namanje kusangaphela iminute uphume ngoba nje manje uyaprocessa lapha namhlanje nje liyoshona ukhona ngicabanga ukuthi abantu bangalindela kahle kakhulu ngoba nepromo bayithokozela kakhulu bayithakasela futhi ngiyabonga kakhulu mhlawumbe nje amazwi akho kubonga ebantwini abanibonayo ku social media abanisupportayo angathini amazwi akho kubabhekise kubo ngicela ukuthi nje ngibonge kakhulu kubalandeli bomculo bonke ngibonge kakhulu nje la kokazi support esithola kubona yiningi kakhulu ngicela ukuthi beqhubeke njalo nabafowethu besisupport yonke indawo bekwazi ukuthi bephushe umculo wethu ngoba vele siyibona kahle siphila nje yibo yebo uqhamuka kwamnotho mhlawumbe emculweni simbone thina sevela manje mhlawumbe uqaye nini ukucula kukhona nabanye abaye bathi khona umunye umculo wamaskandi afaniswa nawo mhlawumbe indlela acula ngayo kungathini ukuphawula kwakho lapho umnotho kamajolo ukucula uqale ngoDisemba ukhiphe u7 songs wakuthi ngicela ukukhuluma kasho ukuthi ke awuhambanga ngoba vele sasufaka ngezinye indlela online kwase ukuthi ngogodi wakhipha iBanoyi ingoma eyayisingle track uyona ke umvezile ebantwini kancane kwase kuqhubeka ngicabanga ukuthi uJune sakhipha yona le ngoma le ekuyiyona nje manje sithatha yasibekela sikhona so lokho ukuthi mhlambe khona ngicula nje ngaya ngikwazi nami ngoba ngicula ngevoice yami ending umnotho futhi yami angaze ngibokele omunye umuntu lokho ngikwenziswa nje ukuthi ngoba ngiyakuthanda yebo cha kunje amajola siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga sikufisa inhlanhla nayo ngomsebenzi wakho omusha ozophuma esangathi ungaphusheka siyanibona nishaya amamiliyoni nojikijiki siyanibona nihamba indawo siyabonga kakhulu nanokuthi nje nani igama lenu litlini anibonakali nenze izinto ezimbi siyabonga kakhulu ngaleyo nto leyo siyabonga yebo futhi sanibona lokuluma usicelo wakangobeso wazona la jiji phansi Friday Blackstar siyabonga mhlawumbe mfowethu ungawusichazela ukuthi njoba sila esikoleni ngicabanga ukuthi isikole lesowafunda kuso kuthini kwakho mhlawumbe ukuphawula ngalento eyenziwa la iHeritage kubizwa ingane zikhombisa amakhono azo ngalo ndlela kubaleke ngani mhlawumbe le nto leyo ngokubona kwakho ngokwami mina lolu suku lolu ngisho ukuthi libalekile because sonke kuyasikhumbuza empeleni ukuthi sisukaphi futhi singobani
so ngingasho ukuthi usuka namhlanje vele kubalekile uma sizobungaza lolu suku le Heritage Day. Siyabonga. Jikijiki uyathanda kakhulu enkundleni zokuxhumana abantu uphumile umsebenzi wakho bawujabulela kakhulu ama-million siyababona ungathini mhlawumbe amazwi akho owabhekise ebantwini laba useka umsebenzi wakho? Cha into engayisho nje ukuthi ngandlulisa ukubonga kuwo wonke umuntu oyithokozela indlela engenza ngayo nangendlela engisebenza ngayo futhi ikakhulukazi nje especially for abantu besifazane nabesilisa ke laba abakwazi ukuthi besisupport bengaxeki. Ngiyathanda futhi ukuthi ngibonge kubona nakubalandeli bonke bomculo kaMaskandi abawulalelayo umculo kaMaskandi ngithanda ukuthi ngibonge kubona ngidlulisa ukubona kodwa nje la ngiqinisa khona ngiqinisa lapha kokazi cha ngiyabonga kakhulu lapha kokazi. Ujikijiki mhlawumbe kungenza siphinde simbone kuphi lapho mhlawumbe abantu abangalindela khona ukusuka manje? Mina mzala noma ngabe nini hayi noma ngabe nini mzala namhlanje nakusaza nangolesihlanu noma ngabe nini akhethi cha kulungile mfowethu siyabona indlela eniphethe ngayo inkundleni zokuxhumana banijabulela kakhulu abantu kukhona okunye singakulindela mhlawumbe kujikijiki mhlawumbe emunye umsebenzi singakubona mhlawumbe kumsebenzi kamfowethu umnotho akusendlaleli nje lapha. Yebo mfowethu ngisho kanjalo ukuthi ikhona futhi eminye imisebenzi ke ngisazobonakala kuyona okungasiyona yami njengayo nje lokho mfowethu umnotho kodwa lokho umnotho uyafana ukuthi owameka vele ngoba nemali yakhona so nje hayi ngisazobonakala kakhulu nasemsebenzini kamfowethu umnotho futhi ngizobonakala. Cha siyabonga kakhulu Majongo siyabonga ngesithi nje Maskandi online magazine bese sivalelisa. Hayi siyabonga mfowethu cha siyabonga nakubabukeli abazobuka lo mbukiso panya sho njalo iyabasabonga akukuthi sabona ukuthi nami kanza ukuthi siyabona kanza ukuthi siyabona kakhulu bafowethu ukuthi Ngiba khona namhlanje umzimba wazalwa usuku okuthiwa i-Heritage Day. Umsindo mzala. Bafowethu lona ngikhuluma lani ngomthetho usicelo siphiwe kwabangaphansi. Zahabi zethu Ngaza kwethu usicelo okwangobese befunda khona la ekhaya. Ngifundela ekhaya kusukela ngo-grade 8 ngaze ngofika kwa-3. Angaze ngifeyile isidanga. Ukufeyila nje ngikwazi. Ukufeyila nje isidanga ngikwazi angaze ngifeyile. Ngangifunda khona la ekhaya. Ngifundiswa khona la ekhaya. Ngihloniphela ekhaya futhi ngaze ngabuyela. Ganza kwethu ingane zakwa-3 umsindo mzala ingane zakwethu zikhona endlini akusayigqokana amajezi amhlophe senasoyena nandaba hayi kalungile ingane zakwethu especially mina kakhulu emfunda ku-3 kulo nyaka lo thana bafundi sifundela ekhaya phansi sisevasithi futhi nakhona sisaqhubeka futhi sisephansi bangishayana njengoba besha ubangise kangenza ukuthi ngisevasithi nje manje ngifunda e-UGM and futhi okunye ukuthi nakhona ngisaqhuba yona inhlonipho engayifundiswa la ekhaya ngisaphasa futhi nakhona akwazi ukufeyila ngikwazi njengoba ngisevasithi nje kuchaza khona ukuthi ngaphasa kahle into engicela-ke mina ngenza kwethu ukuthi nihloniphe othisha benu nibalalele lokhu abathi kwenze nikwenze ukuze nikwazi ukuthi nani kusasa nibe yilento abafisa ukuthi nibe yini yilokho kuphela nje ngenza ukuthi sicelane mina akukho kunendawo ezobathandana nani sesekwesiyibona mina ngisengaqeda nesikoleni ngingatshoni isidanga
akukho okuningi kakhulu. Bonke labo thisha enibabona abakhona ngapha nafundiswa yibona. Ngibahlonipha lokhu ababethi ngikwenze ngangikwenza. Yingakho namhlanje ubona ngisho. Akazi mhlawumbe ngibona ngathi ngishaya. Njengoba ngisho. Ngifundisa ibona-ke. Njengoba ubona ngishenza. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngiqhubeka ukuthi ngihloniphe uthisha wethu. Ngiyabonga kakhulu sana. ukuthi belimuva ngokudlulela ngempela kodwa kulo nyaka ngoba sengifikile kulesitolo zoshaya lesibisi sokuthi ngicela ukuthi iphasenti likhuphuke kakhulu bafowethu singabaka amajola siyasekhulu Ngimi nensizwa yamapholoba ngeke ngize ngichaze abanye abaningi thina sayazi ithi yona umZulu wakwaZulu mfowethu ngimi nobala kunjani mfowethu sikhona ngezwe ku saphila uMr Double D2 lo bamaze dabula kwasani yonke into nje seduze kwami ngiyadabula konke nezifubu madabula magistrate nomapholoba mashiya amahle ngathi azoshumayela insizwa yakhe nqokomo nqindi aphinda futhi yahlinza ngereza yimlo ngabamba unogwaja ngaphandle kwezinja ngafika ngena ehlathini ngathola ingulube isodakeni ngafike ngayihlinza kodwa ngaphuma nje ngoba ngiclean ngilibhinqa nje hayi cha mfowethu othakazwanga ngabe unenkinga yendlebe mfowethu usize lapha ngendaba ye-heritage mhlawumbe ungathina amazwi akho omunye abantu abasimazi kakhulu ku social media ongenawo amahloni ngokuthi ungubani kuthini mhlawumbe ukumbona abantu ezikoleni benza into kanjena othisha behlanganisa ingane ngayo into ye-heritage kuthini kwena into engiphatha kabi kakhulu namfowethu angijabulile ngezinye izizwe ngendlela abacelebrate ngayo i-heritage wabona especially mesibheka ngapha eSwatini mesibheka amavenda amatswana neculture enhle kabi kodwa aswaboni kulezi zinto lezi ezenzakala manje ngiyacabanga ukuthi basaba ukuvela obala ukuthi ba amatswana ba amavenda amaZulu ke into enozulu phakathi kiqhakambe yabona into engikhalaza nje ngayo ezinye inhlanga ukuthi abenzi kahle mekuthiwa i-heritage asibaboni bevunulile kuyathuleka nje yabona kube amalokhunjana amavenda namapedi namasuthu ayazama yabona so yinto engithanda ukuyibona le ukuthi ezinye inhlanga nazo zithi ukuvuka yabona hayi uZulu ngeke ngicomplain nguzulu uZulu uhlezi ayilokhunja uZulu uhlezi nje proud ngendlela enza ngayo so angeke ngize ngikhulume kakhulu ngoba uZulu uyalazi udaba uZulu cha siyabonga kakhulu mfowethu ngalawo mazi ngaba ukuthi inkundla zokuxhumana kuhlale kuwaningi kakhulu ukuthi mhlawumbe abaZulu bathanda ukuyiveza kakhulu kunabanye buyaxaya ukuthi bona basuke bethuleleni ngokuyiveza okwabo ngithi banokuveza inkundla zokuxhumana ukuthi abaZulu bayayiveza kakhulu ba proud nani kodwa bona bezinye izizwe banokugxeka lokho bese bona bengayivezi bengakuvezi okwabo ilula mfethu lento le uZulu mebona omunye uZulu uba proud yabona kufana noma mfowethu ungakwazi once ngahlangana nawe la
angeke ngize ngubone njengomuntu ophuma kwelinye izwe noma umuntu osenkandla noma usemsinga. Sonke mesimuthe nje KZN sisonke phakathi ebhasini uyabona. Even now ngiqala ukubona ngiyokutreat njengobafu mfowethu kuba sengathi kudala mina nawe esazana uyabona. So uZulu unaleyo nto mebona umuntu egqoka imvunulo, mebona umuntu egqoke something ekhuluma noZulu phakathi bajabula uyabona. Kukhona mhlawumbe umsebenzi esingawulindela ku Mr Double D mhlawumbe ingoma yini mhlawumbe enye abantu bengayilindela eqhamuka ku Mr Double D? Ya ukhona umsebenzi izinto ezifana njengo EP ngisase busy nje ngiyafanalazi indaba zestudio mhlawumbe ngiyoze ngikhiphe kahle next year. Nakhona futhi ngizoshaya ngoba athi ngishaya hip hop mhlawumbe khona engizokhipha kwe hip hop ngiphinde futhi ngikhiphe okunye okwe piano but into ene hip hop phakathi ne piano phakathi into ekhuluma ngesiZulu futhi nakhona angibhimbile kangaka ngigejile ushuni lo wase America ngiyawuthatha ngubuyise ngapha uyabona. Yeah. Cha siyabonga kakhulu mfowethu Maskandi Online Magazine siyabonga. Yeah, siyabonga mkhabe yami siyabonga.